in zawai chunga voinai lo kalavangin long thu kan sei masadu a thu te kan han soi ma in min troi om min thut pui tu te hi an ming le an ni na te kan soi de do a hela asir ber hi in thiat ek nu te ni to anga ulalen moya jong te secretary ani a tin hela mami hi pu ar lal mangai secretary ani a tin kabela mami che hi pawh cross ne zava gs tin kabul hela mami hi pilal mangai zwali gs women front ani han menon toy om thaya an chunga po kalom thaya in chunga po boina in than lai te ni a in boy don ti chu in than ma campaign lai te ni in boy don ti chu kan threnga ma ro chu boina helai in local thaya wangin in chunga nom thu kan sei masa ani ke hi Dr.Lalrinzuali gs kani MNF party ya Dr.Lalrinzuali gs kan tran bayang heading akan handa to ZPM Sarkarin MUHCS-ah akal pui mek dana thupruk atam minol pui ban phak lo ani avangin siam thatwai ro se ti khan heading kan han ni ani Mizoram Universal Health Care Scheme MUHCS ZPM Sarkarin akal pui dana zebruk le thup atama Health Care Scheme dangin ahuam velo mipui nor pui te tan ban phak lo ani avangin tu nakal pui mek dan hi om zenei lo ani mipui healthcare scheme ti hian vua ZPM Sarkarin chuang taka an au pui MUHCS-ah hian damdoya in enkol na scheme nei sa reng sarkar na thok te le ABPMJY golden card nei te songzong chu ham that na pek bel om chuang lo le sarkar na thok te phei chu an ham thatna lak then sakzokin bilu telvek an ni a damdoya in enkol na health coverage engma nei velo amamo tu tak mipui nol pui manchoya inziaklut te chu MUHCS 1.0 a khan mi sing ni chuang or chau an ni a hei hi MUHCS nuaya rin lu zong atanga za a pasari vel chau ani Central Sarkar Scheme omsa ABPMJY nuaya Mizorama inziahluh sa chung kwa noi ni chuang te chu MUHCS-ah hian senglu ve top an ni a scheme in aken sa ba ka ham thatna an don bel lova Mizoram Sarkar nuaya na thok medical reimbursement scheme nei sa mi sing thum zaruk chuang te po ZPM Sarkar hian an hlo kat lui sakin MUHCS an zom lui tir veka civil pensioners te po medical allowance an don thin atanga MUHCS-ah hian sum chun lu tirin pensioners sing riat za sari vel chu an inziahlut bok ani eta kan sai du lok chu number si ache khan ni theilawa ai thak reng ti abang khan kan han soi ache am chon kan soi theilo ani hetianga damdoya in enkol na schemes le rules nei state zong po MUHCS koma tuam telvek ani awang hian scheme lian pui angin langma se ataka ero healthcare scheme mamo tu tak engma neilo velo manchoy inziaklut contributory beneficiaries chu chung ko sing ni chuang vel chau ani a atoi zongin MUHCS a Fûnna lian tak atak ero Tereuhte ani health scheme engma nei velo amamo tu tak contributory beneficiaries inziahlut an tlem chan hi inziahluhman asan vang ani a hniam ko cheng sang ni zanga choi ngai ani avangin mipui nol pui ban phak ani lova Kohhran ho te hian an Kohhran mi le sa inziahluhna neilote puih an inhuam thu an au chua pui ta hial hi MUHCS lo chham zia lanna sarkar tan thil za thak tak ani a heti lai Kohhran ho te po in tha min ti pui ti zonga sarkar ho tu ten bipui ma an soidu mai te phei hi chu mi har sa jok te din hun an thret pui phak lo zia lanna le mi re thei jok te mu sit na lam a hoi jok ani MUHCS kum khat kal pui ani to nu a po Mizorama Private Hospital thazwal te jinga zom du an la om lo po hi sarkar hlawhchham na lian takani sarkar hian langthang takin indor na akal pui lova
hai lam le Mizoram chu ngai ya po dam do intent khachu aruka inrem na siam puin an inrem na chu assembly house a me ko MLA ten an zot chuak zo lowa thalai te ta na na tam tak siam tu Mizorama Private Hospital te chu dom kan ane kin ZPM sarkar hian sarkar chakna zong sung mga shek be atum me kani ZPM sarkar hian Mizorama Private Hospital te an dor dana ni khata dam loten an man thei tur za bithia hniam tak barloi atuma mipui te hne na noi nga thleng mang thei anga an hrit lai ni khata an poisa man thei tur za bituk siam sak an ni a entir nan medical case ang chi a dam loin ni khata a man thei za chu sang ni za ni atanga samthum zariat songa inkar chau te ani a dam lo te ne na poisa tam tak ne anga an puan zar laya an dikhat man thei zat niam te an bituk sak le si hi Mizorama Private Hospital te mu sit na le shek be tum na ti lo thei ani lo ZPM sarkar in Mizoram Private Hospital te ta na package rate abituk dan po dam lo te tor na thlen tur zong zen ani a entir nan tonsil zai ngai chuan a in zai na sen so dam doi man le dam doi in a om chunga tan cheng sang ruk chau amang theya dam lo te nuai nga neya anin ngai laya an man thei zat bithia siam sak an di zel dan te le mipui nawlpui ban phak lo an di dan te en hian maxi thiam taka mipui te bum na ani ti achang em ani max mga dam lo en ko na sen so su kian sak ni to te le ni mek te an lawngpui om tak zeta chu ti rualin mipui te tan hei aya tha le changplung langtlang tak le ol samzo ka man thei kan sarkar hian min chhop chwa sakse kan du hle a sarkar na thok mek te le an hun tha zong sung sarkar ta na sengral tu pensioner te an du thlan na ngai chang hau lova an hlo atanga sum an lak sakte ham that na tur bituk konga an ui kom le em loi si te hi apoi kan ti a aming an phwa moi ang che hian thup then nei lo mipui ri ru thiang him te bum na tel lo mitin ta na ham that na huap zo healthcare tak tak hi min pe ngei turin kan putlat ani be